Okurugerura mukuru omukwegesa ebyamagara mu district ya Kabare Alfred Besigensi omwaka gw'ebisente 2023-2024 district ya Kabare ekaferwa abakazi 13 abafiire bari kuzaara konka omubare gw'abafiire omwaka gw'2024-2025 bakashuma okuhika abakazi 6 abafiire. Besigensi nagira ngu abakazi ekiri kutuma kureeta oburemezi ekiri kurugereraho omukazi yafa nazaara hariho okujwa munonga ombwire bw'okuzaara n'okukyerererwa okuhika omu marwariro okutakyebeza enda hamwe n'ebindi. Ekyalesire ekyo ebyalesire okutuma abakyara twabaferwa ky'okubanza abakyara abingi bakahika mu marwariro bakyerererwe baba basisikaire abashaho betu bagezaho konka bagumizamu bajwa bashanga twabaferwa. Ekyakabiri koshanga abakyara akakyebeza enda kubi bamugambiraho n'ebizibu bye kwashimire kuzaarira mu rwara rihangu konka bumwe airinda wabaze yakwatwenda. Besigensi nagira ngu omwaka gw'ebisente 2024-2025 mu district ya Kabare ebicweka 84 by'abakazi abagizire enda bakazarira omu marwariro wagerageranisa n'ebicweka 81 eby'abakazi abazarire omu marwariro hagati y'omwaka gw'ebisente 2023-2024 ekyagizire ngu nayo n'enshonga nkuru eyatumira omubare gw'abakazi abafiire nibazaara kukyendera. Mwaka ogwo guhingwire 2024 nasho gw'2024 kuhisa gw'2025 mukwa mukaga tukareba abakyara bazaarire mu irwariro bareba icweka 84 aharigana narishi buri bakazigana abakyara 84 bakaba barazarira mu irwariro abakeyongera kuruga icweka 81 aharigana mu mwaka w'2023 okwisa mu 2024 kwa mukaga. Ekyobusasi omubare gw'abaana bari kufa nibazarwa gweyongire. Abaana abari kwingana 275 wagerageranisa n'abaana 273 abafiire omwaka ogwahwire. Kubanza nanashigambireho abaana abakazi kukyerererwa kukyebeza enda shangaye mukazi ayine ndwara ezaruga mu kuterana oshange zitajanjabwa ahabwokuba we takyebeza enda mu bwire. Ekyakabiri kuzaara abaana abatahikire so washanga omwana yazaarirwa hari azatahikire entambura ye betari nungi. Besigensi nayijekerera okufa kw'abaana bakiri bato aha nshonga otwariremu okutarebererwa kurungi munonga bakaitwa embeho bamama okuteja kukyebeza bukiri kare omu marwariro hamwe n'abakazi kutazarira omu marwariro kugira ngu oburwaire bwakwata omwerere hamwe n'ezindi nshonga nyamwingi. So omwana ogwo yatine maani n'embeho yamara kuzagwa atarebererwe kurungi arabasa kufa. Ekyakashatu turaturena ngu omukazi ahike irwariro bukiri kare akyebegwe bukiri kare azarire mu mikono y'abashaho bashanga omwana aretenga incubator narishi ebyokutuma yagira obutagasi buri kumara arebererwe gye. Besigensi nahabura abakazi bona kuguma nibagezaho munonga okukyebeza enda kutandika n'okwezi kw'okubanza paka aha murundi ogwa 8. Abakyara barebererwe gye bagye kurungi bagira amagara marungi baba binenda abazaare abaana abine za kiro zeyongerayo abashije bareke kwetuntuza abakyara abo kuba turebere abashije bamwe baratera abakazi binenda bakihaho ubutandu yo kugira ngo bazaara abana batakire nashi yazaara umwana yafukira mu nzu. Gasha kwa Jime Emmanuel omuri Kabare ahabwa Tayarwes.